Živijo, jaz sem Špela in sem voditeljica mladinske skupine Shomca. Živijo, jaz sem pa Marcel in mi smo se danes tukaj zbrali na Prešernovem trgu, da intervjujemo ljudi in jih povprašamo nekaj o žalosti. Živijo, jaz sem Mojca in danes bom intervjuvala mimoidoče. Živijo, jaz sem Rok. Živijo, jaz sem Banejc na Malcu. Kaj storite, ko ste žalostni? Ja, če sem jaz žalostna, grem k svoji prijateljici Manci in ona ima vedno kakšen dober nasvet zame. No, jaz grem pa k Vesni, pa se tudi malo skupaj pogovarjava, pa me ona spravi v boljšo voljo. What do I'm sad. Call my friends and I say to them, I'm very sad, please come here, and maybe I want them to take to me, give to me some love, and maybe I crying or I don't know. I don't like to be sad. Yeah. Okay. When we feel sad, we try to listen to music in order to be less sad. Or maybe I listen to sad music to get more sad even. And to pass this difficult moment. Okay. And I eat food. Chocolate? Tri variante imam. Eno je, da igram harmoniko, drugo je, da se ga napijem, tretje je pa, da grem laufat. I go to sleep. I probably go watch a movie or a TV show. Poslušam muziko. Muziko poslušam, ja, to me zmeraj razveseli in spravi dobro voljo. Kako se pa počutite, ko tolažite nekoga? Mislim, jaz se počutim ful dobro zaradi tega, ker je pol vesela in vem, da sem nekaj naredila zanjo, pa v bistvu s tem sem še svoje počutje izboljšala. Ja, jaz tudi ponavadi, seveda se dobro počutim, če naredim dobro delo za nekoga in če je manjca žalostna, se počutim slabo, ker se pa pol dobro počuti, je pa itak vse pol spet v redu. I call my friends again. We are Turkish people and we do everything with our friends. We are like very big groups, go everywhere with us and come everywhere with us. We are every time with us, and yeah, I call in my friends when we do cheering up, and we cheers like a crazy. Oh yeah, we did it. I did it. And maybe drinks, alcoholic drinks, beers, actually beers. And yeah, maybe we can go to the dinner, or usually we drink. To make one's friends happy and to overpass the difficult moments. Yeah, I try to be dynamic and happy, even it makes me sad to see the person sad. So, yeah. Okay. And to understand the reason why the person is sad, in order to give the best advice. Yeah. Čeloma dobro, drugače pa to jaz bolj tolažim s harmoniko, kot pa z besedami. I feel really happy because, especially if they're more friends, so because I'm happy with their happiness. You know what I'm saying? Yes, I know. Yeah, that's it. Najprej ne vem, kaj mu reči, tako malo nekako, v bistvu, kar je pomemben je, da pač poslušaš, kaj so njegove težave, ne. Pa ti pove, kar ti hoče in če hoče tvoj odgovor, mu ga dam, pa se nekako počutim tako, no, da sem vsaj mu lahko pomagal. In je dobro občutje. To so bili torej odgovori naših mimoidočih. Kaj pa vi naredite, ko ste žalostni? In kako se vi počutite, ko nekoga potolažite?